Kajing temu jangka Joint Action Committee kisenjok nong khayi marab paper karilum khasi jain tia banyak kran halor kamat ot kilo ya ki marab bat ka menteri kabari khmi ka tanat kamrab ka sarkar jela ka Dr. Ampri Lingdo hakan retorip jelio arja arplai kala pulam no hadian ba ka menteri kala hab ban lejing lej no wat la kala bu sngihi bani kendo bat kini ginong khayi Kini ginong khayi ki bala hab ban jupet no na sekretariat kila ong. Bakim so thu shu ya ka hukum khang ot kilo na ka Khasi Hills Autonomous District Council namar lada ka trai kamru kan trai kam tang hapo upot usam jo ka council kat ba hari lum jain tia bat ha jella borok wei kampat trai kam satya. Kila ong baga jingwan jongki kalong ban pan jing pensai na ka sarkar namar dangshan kila i ba na kalyang ka KHADC kum joru na kalyang jong ka menteri kila leit ban jurip ya ka yodo. Kila ong bakum kesenjok ya mentahi ke kentai war ya ke hukum khang out kilo jong ka council namar kalong la shiliang. Nila keren buat ke minister jong kerep keryang insya-Allah di bu ini ke appointment arterik la ra ka mentasin rotering Nri balungo pat nalawan menta itu tip ba nagalyang minister lalik tur sabar. Jadi kalau balungo ini nomor lawan nagaleng-galeng bat kala pen ingkong ru yang ngi ginong kai nomor ba ecing kwa jeng ibon wan ni kendu lembang cingkot jeng i cembu terik jeng i kwa an pembek habidei bata kecing bom syak ju nagalyang ka diskursil ban ot kilo. Nomor ba nadangi pai kendiat ka diskursil ke penyat ka jeli juga diskursil. Tabai ki marapat isim na cintia ni ki distrik mo ko ini takdau ba kapen kulmar jemut ya kinong kai ada cintia kamdon kong kota ka mo kan notification kadon tang hard diskonsil kani kala ampun kulmar jemut kinong kai ko melong muta na kalian kinong kai kila ya di skmat ni kumbajule kumtu ni kumban 4 kilo kumtu kenya di skmat ada kesulkar kadon kam kan khot ada kesulkar kam kam ngai khot biang Yang jungi ngem kentaj bang ka ba sarkar ka lada ka sarkar kam don kamu irung kwa sing ni am ka habidai bat ke jingmi jong tu ki senong rap tingi don e ban ong mar ka dei kamram jong ki ban mei den rei haba ki don kam ban kren ya ot kilo ki hab kren yaw nu khayi unong rap uklum ot kilo ra senong rap ot kilo sa senong rap ot kilo am senong rap de unu ot kilo tu de nu khayi de ka jong don kam jong ka district council yang kam jong ka state government kalong baik bangin ya kedu ginong khayi ngin ya ther ngin ya tai ba balai kami ini ki 4 kilo bat balai ngi don kam hiru ban pendu ini ki 4 kilo dan rei kumbalong menta ka jing kren ki jing le ka district council kalong one sided baik tang saka sat jong nong rap baik te habangi ngim don ei ngjo dik tib ei ngin ya normal kum baju ya ngin ot kum baju long ngin ya biski kam ki jam ki jongi bat ba kelak don ka jingje ha berembang ru ba kiwan kitu kiseng nong rap ki ba wan pentut untuk bidai bat ka kam khayi pateng ka jungi ta rei nang ngi khmat ngi ngap shu la don ka JSC bat ba la da kiwan biang kupto ru ngi nam ai lat shu namar ba kam judei hiru bakin chuan bakin shuong ba ngimla bakimla shu ban 4 kilo namar ba kam karai kam syong kitu kiseng nong rap de barok ki kam ngi dei mangi ni praktis mangi rekat ke jos tu jumut lang nong rap barabor tu nong rap ke trilang ngi kino khayi buat unum lak hiru nang ta te ngang ong kita kiseng di bakam jala de baki dei ki basim dikit klik nong rap ngong ngap persang kan yang kam ngi long free de dei te ba ong bangi khang ki bakin persang ne kam persang se ya ke kam buat kieu keleng-keleng ba sim mar ne nong rap naya ot te sapet yang ta kan kita kiseng nong rap dengan ong bakin syuh keren kasuk ngong persang ya ka kamru dan rei kejia tengku kejia dai jong ni bot mengrap kaya bet ya tati kamdon kanu ka ika iru don tang ki katuk ne kiseng ibon pensit ki bon penayu nong rap don hiru katuk ki nong rap ki ba don kejing persya ya kene rei babun balang hi nong rap te ubiang ya kene sistem kumbangi ya poros keta de widai bat kejia kedung taksi bat minister kalong kumne im semnala banyak kedua buat ni te I kasyong hai in le kumno video kena kam buat kuai te ke ba wilayah kastan ke jungi te kalong baik bangin nem pedang dalil em ya karai jong district council